rad ne samo da je izašao iz okvira IT sektora, već je prisutan u apsolutno svim sferama poslovanja. Neka istraživanja pokazuju da milenijalci, a naročito pripadnici generacije Z, ni ne očekuju da im poslodavac obezbedi kancelariju ili računar kao osnovna sredstva za rad. Takođe dokazuju da je sve manji broj onih koji se odlučuju za fiksno radno vreme. Kako posluju freelanceri, odnosno samostalni radnici? Da li je ovakav način poslovanja jedini održiv i kako realni sektor reaguje na ovakvo poslovanje, saznaćemo od Sonje Žabić, PR menadžera startupa Paušal. Dobar dan, Sonja, dobrodošla. Tamare Gavrić, ambasadorke Upworka, jedna od najznačajnijih platformi što se tiče freelance poslovanja. Dobar dan, Tamare, dobrodošla. I preko Zooma su sa nama Milica Branković, segment menadžer OTP banke, zadužena upravo za poslovanje sa malim preduzećima, freelancerima i startupima. Dobar dan, Milica, dobrodošla. I Saša Suše, predstavnika kompanije Payoneer, platforme koja svojim korisnicima omogućava bezbedna prekogranična plaćanja. Dobar dan, Saša, dobrodošli. Dobar dan. Tamara, hajde da krenemo od toga kako posluju freelanceri, koliko im platforme poput Upworka olakšavaju poslovanje i osiguravaju poslovanje. Ajde da krenemo onda sa tim pitanjem. Još jednom hvala na pozivu. Meni je stvarno čast da učestvujemo zajedno na festivalu i drago mi je što se održava i da kažem i u ovoj online formi. Danas kada pričamo o freelancerima, uglavnom kažemo da su to ljudi koji rade na nekoj od vodećih platformi, je li tako? Ali u principu kada freelancer kao samostalni radnik, odnosno neko ko nudi i prodaje svoje veštine, svoje znanje putem, ne znam, satnice, dana ili po projektu, zapravo je postojao mnogo pre nego što su današnje te velike platforme, ne mogu da kažem ne postojale, nego pre nego što su dostigle ovaj nivo koji danas poznajemo. Platforme su samo prepoznale problem koji su freelanceri imali, a to je da često se dešavalo da nisu bili isplaćeni ili prosto nije se posao završavao, znači nije bio, da kažem, dobro rešen ni za jednu ni za drugu stranu. Tako da upravo je to negde glavna stvar zašto freelanceri koriste platformu. Između ostalog, naravno su platforme te koji su, da kažem, posrednici između klijenta i freelancera i oni su ti koji negde, da kažem, prosto freelancer ima veliku ponudu poslova i naravno samih klijenata i naravno glavna stvar je upravo ta bezbednost, odnosno jako je minimalna šansa da do nečeg pogrešnog dođe i hoću da kažem, znači sigurnost je u isplati. Prosto freelanceri su negde uvek sigurni da neće započeti posao pre nego što klijent, da kažem, uplati novac i siguran je što se tiče tih novčanih sredstava, a opet klijent sa druge strane je siguran da će dobiti kvalitetno obavljen posao. Jasno, hvala. Sonja, koliko je administrativnim aspektima bila neophodna digitalizacija? Koje sve probleme rešava jedna aplikacija poput Paušala? Pa naravno, kao i u svakom segmentu našeg života koji se digitalizuje, tako je apsolutno i administraciji bila potrebna digitalizacija i tu još ima prostora za njen razvoj. A Paušal aplikacija omogućala upravo da digitalci koji su umetnici, recimo, ili prosto bave se svojim poslom, ne žele da se zamaraju administracijom i više ne moraju da brinu da li će njihova faktura da bude u nekom registratoru, na tamo nekoj polici, već mogu da izvade svoj telefon i da na telefonu pronađu svoju fakturu. Tako da je aplikacija omogućava da oni se samostalno bave svojim poslom, da što manje razmišljaju o tim problemima koje ih realno opterećuju i da budu slobodni da svoj posao obavljaju bilo gdje u svakom trenutku, a da znaju da imaju podršku aplikacije da svoje usluge i naplate. Administrativnih usluga, da, hvala. Milice, kako banka odgovara na potrebe digitalnih radnika? Kako se prilagođava promenama koje ovakvo poslovanje donosi? Pa evo, iz ugla banke, prva i osnovna stvar da mi kao banka smo uopšte prepoznali da postoji jedan krug ljudi, znači jedan prosto segment ljudi koji je samo zaposlen na vrlo specifičan način i da oni jednako učestvuju na kreiranju privredne aktivnosti kao i bilo koji neki drugi regularno, da kažemo, preduzetnici koji posluju i koji su bili onako opšte poznati. Tako da smo mi kao banka uložili prosto i zainteresovanost i napore da prepoznamo
njih kao segment, da vidimo šta oni očekuju od bankarskih proizvoda i usluga i šta je to što mi možemo da im ponudimo. Tako da smo se dosta, mogu reći, prilagodili njihovim očekivanjima i kreirali smo na prvom mestu, pošto pričamo o digitalcima, ali tako? Znači, kreirali smo na prvom mestu mobilnu aplikaciju preko koje mogu da upravljaju svojim finansijama, znači kao oba računa imaju na raspolaganju, i kao preduzetnici i kao fizička lica, što njima dosta olakšava njihov svakodnevni posao, znači vođenje finansija, uopšte praćenje troškova, a s druge strane smo kao banka prilagodili i neke svoje proizvode da budu baš primereni toj klijentskoj grupi. Šta to znači? Znači, imamo specifičan sinkro paket koji je upravo namenjen svim digitalnim radnicima koji prvenstveno posluju sa inostranim klijentima, gde im dajemo mogućnost da imaju preferencijalne kurseve za razmenu valute. Takođe isto bitno da istaknemo da smo ih mi i prepoznali njihov model poslovanja i u delu kreditiranja, znači negde shvatamo njihov poslovni model, shvatamo koje su im potrebe, tako da nesmetano kreditiramo i ove klijente. I to je onako baš bio veliki iskorak na tržištu i imamo jako veliki broj klijenata baš upravo iz tog segmenta. Hvala, Milice, nastavit ćemo kasnije još detaljnije o ovoj temi. Saša, šta je digitalna institucija novca? Milica je pomenula prekogranično plaćanje. Kako ona funkcionišu kod nas? Pa mi smo, što se tiče toga, regulisani. Kada je Pioneer krenuo sa servisima u Srbiji, bili su sa sastancima sa vladinim institucijama, tako da što se tiče tog dela, postoji jasno definisano za digitalan novac, jasno definisana pravila koja Pioneer striktno poštuje, tako da što se tiče dalje toga, Pioneer je globalna kompanija koja radi sa preko 4 miliona klijenata, 150 zemalja teritorija i u principu obezbeđuje svim ljudima koji rade na globalnom tržištu, obezbeđuje brzo, jednostavno i dosta povoljno servise, da se može uraditi plaćanja, naplata usluga i sve ostalo. A šta je ono što Pioneer kao aplikacija obezbeđuje svojim korisnicima, a da ne obezbeđuju neki drugi sistemi? Pa ono što bi izdvojio kao izuzetno jedinstveno, svaki od klijenata u zavisnosti od tržišta na kojem rade, može da dobije jedinstven bankovni račun, broj bankovnog računa, koji je u vlasništvu Pioneera, a ne korisnika, i da radi na tržištu. Tako da recimo kad radite u okviru Evropske unije, evropskog tržišta, dobijete jedinstveni SEPA account i vi radite kao entitet na evropskom tržištu. Znači nema taj deo plaćanja, vi izdajete račun kao da ste recimo iz Irske i to dosta pojednostavljuje komunikaciju sa klijentima i dosta pojednostavljuje naplatu svojih servisa i usluga. A da li su ovako plaćanja oporezovane? Kako plaćaju poreze ljudi koji vrše prekograničnu naplatu? Pa u principu vrlo je jednostavno. Svaki klijent vodi računa o svojim poreskim obavezama, tako da naš pozitivan primer je saradnja sa paušalom i dosta smo radili sa njima da se napravi pozitivan primer kako se to vrlo jednostavno i kako treba da izgleda cela situacija i koja je najpovoljnija za korisnika. Jasno, hvala. Milice, šta predstavlja razvoj Open API konekcije za banku? Kako je izgledalo ovo povezivanje i koliko su značajni krajnji proizvodi na kojima ste radili? Da li pričamo o e-commerce, o OTP Pay sistemima koje ste razvili? Šta je to ključno što izdvaja vašu banku u odnosu na ostale? Pa ajde da izvojimo prvu ključnu karakteristiku, rekla bi da je to jednostavnost. Znači mi insistiramo da sve ono što kreiramo za krajnjeg korisnika bude razumljivo, jasno i jednostavno. Tako smo i pristupili isto u saradnji sa paušalom. Znači šta smo kreirali pomenuli ste taj Open API.
Znači, uvidjeli smo potrebu da prosto svim digitalnim korisnicima koji koriste paušal aplikaciju bi bilo mnogo jednostavnije ukoliko bi u samom tom okruženju koje im je već poznato, gde već mogu da prate neke svoje troškove, da i odatle mogu da iniciraju plaćanja i da na taj način prosto da imaju brzu reakciju i odgovor, znači ako je to, ne znam, plaćanje poreza ili drugih nekih troškova koji im proističe iz poslovanja, da to mogu sve na jednom mestu da urade. Tako da se banka založila, znači u saradnji sa paušalom i sa Inovom, da se kreira to OTP Pay dugme, koje korisnicima aplikacije paušal omogućava da na jednom mestu vrlo lako i jednostavno mogu da iniciraju i izvrše sva plaćanja. Ovo je onako dosta bio pionirski poduhvat i bio je dug put dok smo se prosto svi mi konsolidovali i napravili šta je to što treba krajnjem korisniku, ali posle, znači, zajedničkim zalaganjem i energijom je ovo bilo vrlo moguće i ostvarivo, kao što vidite i sada to funkcioniše i radi, imamo baš dobar odziv korisnika. Pomenuli ste e-commerce, to je još jedan od proizvoda koji mi kao banka propagiramo u duhu ove digitalizacije, znači jer postoji određena grupa privrednika kojima je taj alat neophodan prosto da bi mogli da posluju u ovim nekim okolnostima koje su sad novo nastale i tu se takođe trudimo da imamo jednostavno rešenje, znači da ti neki pluginovi su već od strane naše banke razvijeni, znači da korisnik ne treba to dodatno da plaća, da neke dodatne resurse angažuje, znači postoje 5 pluginova za najčešće te platforme koje se koriste u e-commerce-u koje su već rešene. Takođe, otišli smo i korak dalje, znači ovo je sad onako premijerno najava, znači imat ćemo Developer Corner koji kreće od sledeće nedelje. Šta on zapravo predstavlja? Znači to će biti testno okruženje, znači za bilo koje firme koje žele da se oprobaju u e-commerce i da vide kako to funkcioniše u realnosti, moći će da pristupe tom Developer Corneru, da ukucaju određene kredencijale, znači po principu drag and plug-in, znači vrlo jednostavno i da steknu utisak kako sve to funkcioniše i radi. Prosto mi kao banka idemo u tom pravcu i to će se tek razvijati. Znači, prosto ovo je neki put koji mi idemo i očekujemo u narednom periodu da će Open API model rada i uopšte otvaranje ka partnerima, ka fintech kompanijama biti budućnost bankarstva. Znači, to je... Pratite promene koje digitalizacija donosi, sjajno. Sonja, da li primjenom svih aplikacija o kojima smo slušali i rešenjima o kojima smo slušali dolazimo do situacije da knjigovođe postaju suvišne, odnosno da li se smanjuje potražnja uopšte za njihovim uslugama i koje su to glavne promene u okviru pravne regulative slobodnih radnika koje ne bismo smeli da zanemarimo? Pa ja ne bih rekla da će knjigovođa ikada da nastane potreba za njim. Možda će se potreba promeniti, odnosno možda će se njihov način rada promeniti, ali će potreba za njihovim znanjem i dalje da postoji. Aplikacije će sigurno omogućiti da se lakše funkcioniše i knjigovođama i samim preduzetnicima. A što se tiče zakonskih regulativa, rekla bih da treba da obratimo pažnju upravo na one koji započinju svoj posao i da se oni prepoznaju kao neko kome je potreban neki lakši start da bi mogli da razviju svoje poslovanje i mislim da se treba fokusirati malo na tu stranu, odnosno pronalaženja pravnih normi koje bi to regulisale. A kako da dođemo, koje su to neka rešenja koje vi vidite da su realne i primenljive na sektor, baš konkretno paušalnog oporezivanja, da bi mogle da zadovoljavaju jednu i drugu stranu? Pa, tu je dosta promjena izvršeno, da je omogućena ta digitalizacija. Na primjer, ranije postojao problem da preduzetnik pre nego što počne ne zna koliko će plaćati porez i doprinose, sada to može da izračuna. Opet, ono što bi možda olakšalo njima bi bila neka lakša komunikacija sa samim inspektorom i definitivno bolji neki sistem informisanja. Jer mnogi od njih ni ne znaju pre nego što počnu u što se upuštaju i koje su njihove obaveze. Nevezano za paušalce generalno, svi koji započinju posao. Jasno, hvala. Tamara, koje su delatnosti najzastupljenije u okviru platformskog zapošljavanja i koliko je situacija sa pandemijom izmenila potražnju za određenim delatnostima? Gde vi vidite potencijal za rast u ovom trenutku?
Mislite kod nas, znači lokalno ili globalno? Pa i na lokalnom i na globalnom nivou, ajde, pošto sada digitalnim poslovanjem možemo da postojimo i globalno bez ikakvih zadrški. Naravno. Pa to se, da kažem, to je zanimljivo da se razlikuje od zemlje do zemlje. Znači, freelancingom može se bavi apsolutno svako ko svoje znanje može da primeni digitalnim putem. Znači, sve što može da se uradi online, odnosno digitalnim putem, može se primeniti putem platforme, odnosno može se svesti, da kažem, u mogućnost freelance načina rada. Da kažem, neki kliše koji je ranije postojao kada smo govorili freelancer, to je uglavnom bio dizajner, ili ne znam, znači u vodama dizajna, arhitekturi i naravno IT-ovci koji su negde kod nas, da kažem, uvek na prvom mestu. Ali kako se vreme menja i kako smo prosto mi upravo u vremenu 4. industrijske revolucije, zapravo ta lista je sve veća i veća. Ono što mi smo recimo kvartalno radili istraživanja na nivou potražnje. Znači, koji su recimo 10 do 20 najtraženijih veština i znači tu smo uključivali klijente uglavnom. Znači, šta je to što se traži, tako smo imali negde, da kažem, jasan uvid o tome šta bi uopšte freelancerima bilo zanimljivo ukoliko bi želi da nadograde neku svoju veštinu ili slično. I onda smo shvatili da to godinama se toliko menja. Znači, ako smo kvartalno imali ta ispitivanja, toliko su drastično bila drugačija da smo negde shvatili da to negde imaju drugi faktori koji utiču na to. Kod nas konkretno, znači naš ceo region je onako najzastupljeniji u IT sektoru i u kreativnoj industriji celoj, ali prosto to negde zavisi od regiona i regiona. Globalno, strana, da kažem, administracije i sva vrsta suporta i tekako primenljiva. Ono što prosto ne možemo da ne pomenemo sada je upravo ova situacija. Znači, u toku pandemije smo doživjeli tako jedan enormni skok novih ljudi koji su radili online. Ja kažem da možda prvi put ove godine ne moram da objašnjavam više šta je freelance način rada i šta je online. Zapravo smatram da retko koga nije oprobao ove godine. I mi smo po nekim istraživanjima očekivali da u narednih 5 godina imamo porast da će globalno 30% ljudi više raditi remotely. Mi smo već sada došli na 65% više. Znači, zapravo sada je apsolutno primenjen online, odnosno remote način rada i tekako prihvaćen. Znači, sad tu postoji naravno razni neki drugi faktori, ali tu smo negde isto istraživali šta je to što se najviše tražilo. I opet ostajemo, znači, taj IT i kreativna industrija negde najzastupljenija, ali upravo, recimo, bilo je dosta potražnje za predavanjima online, znači upravo za tim nekim predavačima, za mentorima, svaki vid administracije je bio primenjen, znači prosto negde u skladu sa, da kažem, i periodom i svim se menja, ali apsolutno sve što može da se primeni online. Da li primećujete da je negde opalo interesovanje za određene vrste delatnosti koje su se ranije dobro kotirale, pa su sada naglo pale, ako izuzmemo turizam? To svakako i mi negde uvek nalažemo da mi prosto je akcenat sada i to je neko, recimo, istraživanje koje se primenjuje i na raznim nekim istraživanjima svetskih foruma i slično, znači da je osnova sada da je jedina konkurencija upravo nadograđivanje znanja. I da u narednih 5 godina, znači to je drastično bilo smanjeno, pričali smo na narednih 20 godina pa 10, ali u narednih 5 godina će 90% veština morati da se adaptira. Toliko je drastična promena da prosto neke veštine zaista onako imaju sve manje i manje, dok neke nove isplivavaju. A koji su to za kojima prosto više nema potrebe? A da su bile popularne u nekom periodu kada je, recimo, nastala cijela ta digitalna. Svako ima negde, da kažem, svog klijenta. Ja, recimo, ako govorim sa nekim novim freelancerima, volim više da im kažem da se i vežu za neke stvari da ima manje možda freelancera, znači ne možda koje su manje zastupljene, ali jer upravo tu će naći negde možda pre svog, da kažem, klijenta dugoročnog, ali mislim, zaista je veliki broj kategorija, da ne postoji sad neki onako da bi uperili, ali te neke glavne stvari su uvek iste, ali se tačno pojavljuje, recimo, ako smo sad govorili o ovim predavanjima koji su zaista bili zastupljeni, da kažem, negde od marta pa i dalje, robotika koja je već, recimo, ne znam, 2 godine tekako aktualna, ali sve te neke stvari koje su, onako, da kažem, novije, su dosta primenjene. Saša, da li primećujete trend prihvatanja digitalnog načina plaćanja kod nas? Gde vidite najveći rast izvan delatnosti u okviru IT sektora? Prihvatanje digitalnog načina kod nas je u trendu. Mi smo zemlja koja ima izuzetan rast u
okviru digitalnih servisa i generalno pojave novih freelancera, preduzetnika koji koriste prekogranična plaćanja. A što se tiče rasta, najveći rast je možda u toku ove pandemije bio na polju online učenja ili e-učenja. Takođe, tu je neki rast copywritera, a kod nas u Srbiji generalno najviše doprinosi IT industrija što se tiče generalno usluga i servisa koji idu iz Srbije. Pitanje za sve učesnike. Gde vidite najveći pomak u okviru vašeg digitalnog poslovanja u odnosu na prethodne 3 godine? I šta mislite da je budućnost u okviru vaše kompanije, s obzirom na to da smo svi bili suočeni sa lockdownom i većina radnika je radila od kuće? Da li mislite da će i korporacije sve više usvajati način rada da zapošljavaju slobodne radnike, odnosno nezavisne, paušalne poreske obveznike u budućnosti, ili će ipak održati status korporacije i imati ljude na plati i dalje? Prvo, pitanje je dosta obimno i dosta komplikovano. Što se tiče servisa Pioneera, u toku prethodne 3 godine smo mnogo poradili na pitanje da razumemo srpsko tržište i da pokušamo da prilagodimo prilagodimo svoje servise klijentima. Što se tiče daljeg zapošljavanja i recimo jedan od primjera je korišćenje API-a za konektovanje ka Pioneer servisima. Takođe, to je jedina kompanija koja je to iskoristila, kod nas je Paušal, Clever, i oni mogu da se direktno konektuju preko REST API-a na Pioneer servis i da se izvrše naplate usluga i ostali digitalni servisi. Što se tiče remote worka ili na koji način će se dalje razvijati tržište, u principu mi ne možemo da kažemo. Mi smo tu da ispratimo naše korisnike i na bilo koji način oni budu dalje funkcionisali, mi ćemo biti tu da izađemo u susret i da se prilagodimo. A gde vidite poslovanje konkretno vaše, kao zaposlenih u okviru Pioneera? Da li će ići u pravcu toga da će se više zapošljavati kadrovi koji su samostalni, znači koji imaju samostalne paušalne ili posebne agencije, ili će zapošljavati i dalje ljude koji su tu na redovnoj plati? A Pioneer generalno ima politiku zapošljavanja svojih ljudi u okviru svoje kompanije, izuzetno zato što su to servisi koji su veoma osetljivi i znači mnogo se vodi računa na security-u, na nekim stvarima i nekim polisama koje to. Meni kao spoljašnjem saradniku takođe zahtevaju određene procedure da moram da ispoštujem. Jasno, hvala. Milice, kakva je situacija sa OTP bankom? Sa OTP bankom, ajde da se sad nadovežemo na Sašin deo, takođe i banke su nekako visoko regulisane institucije i ne vidim da će tu postojati prostora da se kompletno sam model rada menja u tom pravcu, da će se sve više ići na, angažovanje remote radne snage. Slažem se da će biti izmena u tome da će sve više zaposlenih raditi remotely, znači home office će biti prisutan, to je svakako velika promena za bankarstvo uopšte. Neki delovi mogu da se rade i kroz neke saradnje, znači sa freelancerima u domenu, na primjer, marketinga ili nekog project managementa, to postoji mogućnost, ali ne vidim da će to prosto, jer industrija je tako specifična, tako da kažem, znači ne mora da bude to nešto merodavno za celo tržište, ali za bankarstvo jeste. Sad da se vratimo na onaj deo pitanja šta mi smo u banci uradili i gde je to neki napredak u poslednje 3 godine. Znači definitivno je napredak u delu pružanja digitalnih servisa ka našim korisnicima. Veliki razvoj je urađen u delu plaćanja, znači već smo pričali o e-komercu, pričali smo o tim nekim rešenjima za prihvat kartice, znači to je nešto što je
onako značajno urađeno i što će se tek razvijati. Jer taj deo je prosto onako nedovoljno razvijen i mislim da će to baš biti veliki pravac na kojem će banka insistirati u daljem periodu. Veliki pomak je urađen vezano za saradnju sa third partiesima, znači sa trećim saradnicima, kao što je paušal. Znači da mi zajedno ne samo što pružamo uslugu našim zajedničkim korisnicima, nego se trudimo da kroz zajedničku saradnju radimo i na edukaciji i na kreiranju dodatne vrednosti tim korisnicima. Kao što je sada, na primjer, situacija sa freelancerima, pa oni otprilike ne znaju ni oni kako bi odreagovali u trenutnim okolnostima. Znači, mi smo tu koji savjetodavno možemo da izađemo i da popričamo sa njima i da vidimo koje su to neka najbolja rešenja. Tako da verujem da i u tom delu dosta će se raditi na sklapanju različitih saradnji sa start-upovima i sa fintech kompanijama i pružanju što boljih digitalnih servisa i što boljih, znači, tih nekih poslovnih aranžmana našim zajedničkim korisnicima. Jasno, hvala mnogo. Sonja, kakva je situacija sa vama? Kako vidite poslovanje u nekom narednom periodu? Pa što se tiče naše same kompanije, mislim da sad držimo mali tim, vidjet ćemo kako će se razvijati, ali sam sigurna da će se rad od kuće definitivno sve više biti prisutan i da će tako biti i za kompanije koje su mnogo veće od nas. Što se tiče samog našeg napretka, odnosno promjena poslednje 3 godine, da se ne bih ponavljala, pošto su i Saša i Milica već pomenuli, ali definitivno krenuli smo kao aplikacija koja rešava administraciju. Došli smo do toga da je aplikacija koja drži celo poslovanje, jer smo se integrisali sa bankom, omogućili plaćanje iz aplikacije i spojili sa Pioneerom, tako da je olakšano, odnosno omogućeno instant naplata. Tamara, kakva je situacija sa platformama? Pa, kod nas se stalno nešto menja. Jasno. Ovako, samo činjenica smo mi u stvari nastavi iz 2 velike platforme, uopšte negde spajanjem, i mi zaista onako godišnje imamo jako puno promena. Samim tim ispitivanjem šta koristi i freelancerima i klijentima, šta bolje funkcioniše, šta ne funkcioniše. A nešto što bih izdvojila, možda u poslednje, da kažem, 3 godine, je nešto što je dosta bitno. Mi uvijek kažemo platforma je besplatna, svi mogu da je koriste, ali više to sad nije tako lagano. Odnosno, Upwork je promenio cilj. Odnosno, dakle, na platformi mogu da budu isključivo freelanceri i klijenti koji prvo imaju veštine, odnosno koji angažuju, koji su aktivni i koji su kvalitetni. Tako da, u principu, dosta sankcionisanja, dosta izbacivanja, da kažem, profila ljudi je bilo sa strane neaktivnih, znači i jedne i druge strane, tako da u principu je to mesto zaista, onako da kažem, za online rad. I vrlo su rigorozni u tim merama, tako da danas uopšte nije ni jednostavno pristupiti samoj platformi. Dakle, kada želite da se registrujete, oni prvo moraju da odobre vaše veštine. Dakle, da li je vaš nivo znanja i da li je vaša veština adekvatna potrebi, odnosno samom tržištu. A kako se to radi? Da li putem nekih standardizovanih testova? Postoje agenti koji prosto negde procenjuju. Znači, napravi se profil, upiše se, mislim, svi mi imamo različite veštine. Dakle, retko ko uopšte od freelancera nudi jedno. Mislim, to je negde danas i minus. Tako da oni negde gledaju i portfolio i prosto šta je tu i kako je i da li je taj freelancer adekvatan. Što negde odgovara na, da kažem, ovo drugo pitanje, jer u principu mi smo imali ogroman skok tokom pandemije koji smo i očekivali će se desiti, ali za narednih, 5 do 10 godina desio se znatno ubrzano. Pazite, ovo je najveća promena u obliku poslovanja, odnosno rada od Drugog svetskog rata. Dakle, odjedno su se svi našli u poziciji, birali i ne birali, da probaju remote način rada i tu ne bih uvek onako insistirala na home office-u, kog ja vrlo rado izbegavam. Znači, prosto je to remote način, pa ko se, mislim, prosto... Ko se gde najbolje osjeća. Tako je. Ali da kažem u online poslovanju. Ono što je nama bio veći skok jeste upravo u klijentima, jer su klijenti negde prepoznali svi, znači oni koji to ranije nisu probali, prednosti
remote načina rada i ono što je zanimljivo kada se radila, oni stalno rade neke istraživanja, uglavnom na US tržištu, jeste da nekih, ne znam, 65-80% hiring menadžera su prepoznali dobrobiti sa onako možda nepoverenjem na početku, ali su shvatili da je remote način rada zapravo negde prošao bolje nego što su očekivali. Dok samo, kažu, 1 u 10 onako ljudi je rekao da je prošlo gore nego što su očekivali. Jer tu zaista postoji neki drugi faktori, tehnički problemi, izvinjavam se, upravo okruženje, distrakcije i slično. Znači, neko prosto nije u mogućnosti da radi tako i onda se kaže taj će se verovatno i vratiti u ofis. Ali prosto je shvatanje da će svi nastaviti način rada i onda tu dolazimo do neke teme koja je nama dosta interesantna sada i primenjujemo poslednjih par meseci, a to je da insistiramo, dakle, negde koja je moja uloga uopšte i u Srbiji jeste da motivišem ljude da rade, ali mi više ne radimo te, da kažem, akviziciju freelancera, znači ne ubacujemo više jer to je sad negde manje više, da kažem, zatvoren krug, koliko toliko, dakle primaju se novi članovi, ali zaista moraju da se izdvajaju da bi pristupili. Ono što nam je akcenat, i to smatramo da je akcenat budućnosti rada, jeste rad na veštinama i to sad onako negde koristimo engleske reči jer ne vidimo adekvatnu našu, je upskilling i reskilling. Prosto se negde smatra da biste danas bili kompetentni, naročito narednih godina koje nas čekaju negde u budućnosti, apsolutno je akcenat u nadogradnji konstantnoj znanja i promeni, znači prosto negde prilagođavanju tržištu, što je negde glavno, tako da mi pokušavamo malo da bodrimo naše freelancere, da upravo budu u toku sa onim što se traži i da se prosto negde oni sami nadograđuju svojim znanjem i veštinama. Jasno, hvala vam mnogo svima na vremenu i na svemu što ste danas podelili sa nama. Hvala vama. Pratili ste 4.0 Fest. Digitalni rad postao je svakodnevnica. Više se ne postavlja pitanje da li umete da radite na računaru. Digitalna pismenost podrazumeva se pri obavljanju većine zanimanja. Ove godine na 4.0 Festu saznali smo kako funkcionišu e-commerce platforme, kako izgleda spoj digitalizacije i reciklaže, šta rade blogeri, influenceri, gejmeri i organizatori događaja. Šta da radiš kada ne znaš kako da radiš dok je ceo svet zatvoren? Ko gradi gradove budućnosti? Da li će algoritmi zaista izbrisati većinu zanimanja iz oblasti prava? Kako aplikacija rešava sve probleme i nedoumice u vezi sa paušalnim oporezivanjem? Kako izgleda spoj sporta i digitala, ali i zašto je e-sport zaista sport? Šta ćemo jesti i ko će tu hranu proizvoditi? Gde se primenjuje 3D štampa? Da li je budućnost bez uspostavljanja digitalnog bontona kulturna utopija? Kako funkcioniše blockchain i zašto da već danas kupite svoju prvu kriptovalutu, ali i kako obrazovati digital born generaciju. Predstavili smo idejno rešenje sela za 21. vek i preduzetničke supermoći neophodne za samostalan rad. Sve ovo dopunili smo u Čačku, pričom o uspešnim ženama koje samostalno vode svoje inicijative, pokazali prostor koji digitalizacija otvara za razvoj preduzetničkih inicijativa, postavili pitanje šta je neophodno da bi startup uspeo i zaključili pričom o digitalnom radu, svakodnevnici većine od nas. Zaključak? Celoživotno učenje, hrabrost i prilagodljivost. Bez svega ostalog možete.